Pozdrav svima ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecrafta, tako da kažem, ali u ovoj epizodi nećemo ništa onako baš igrati, nego želim pokazati malo ove svetove koje imam, onako malo da prođemo to. I YouTube svet, mislim svet po imenu YouTube svet je u stvari ovaj svet ovdje na koji ja snimam. Evo tu su neki zombi pogoreli, tako to, i krava izgorela, šalim se. Da, to je sad svet koji mogu da nazovem svet bez ovaca. Dakle, to je YouTube svet. Idemo dalje. Ovo je moj prvi svet. Na njega sam, on je stvarno moj prvi svijet i od kreativa i od preživljavanja. Znači kako sam instalirao ovaj Minecraft, ovaj moj prvi svijet još uvijek je živ i on je u stvari najlepši svijet. Ovako da vam pokažem samo na preživljavanju gdje komande varanja nisu nisu dozvoljene. I znači sad tu je neka bašta, kao što vidite, ovdje su šargareta, ovdje krompiri, sve ostala pšenica i ovdje kao zidovi neki od trske. Imam previše njih, pa tako da neće biti posljedno što je tu kao ukras. Ovdje je jedna jelka. Malo grlo se teže. Jedna jelka, ispod nje imamo tu te neke razbaceni tepih i ovdje nema ništa, onako čisto kao pokoj neki. Tu je tu ograđeno. Ovdje se popnite ovako malo da gledate. Ovdje dakle imamo veliku tu bazu. Dobro, to je malo smiješno ovako. Baza. Dakle tu vodu onako čisto iz animacije sam stavio. Ovdje ovako prolazite neke spratove tu kao exit gore. I sad se prošetamo do nje. Ja gledam mnogi youtubere, tako da moram da vam kažem da ne mogu dozvoljiti da kopiram nekoga koji mi se stvarno svidi. Dakle, tu su neke sobe kao što ste primetili, iste su, samo što ove zamenjuju mjesta radne table i pećnice. Znači ovdje ovako u ćoškovima su pećnice, tu su po ćoškovima radne table i ovako sve je ovdje u centru isto. Kao što možete vidjeti, a često su na svojim mjestima i svi su prazni. I moje omiljeno područje, treće, ispod zemlje, odmarajuća soba. Ovo sam ukrao iz jedne epizode Trixa, Trix Production. Dakle, to je jedan vrlo dobar čovjek, dobar čovjek, ali jedan čovjek koji jako dobro igra Minecraft. Dakle, vam link od tog videa i od toga svega i prosto svaka njemu čast. Znači, ovoga se nikad možda ne bi sjetio, možda i bi, ali stvarno prelepa nekako puštajuća soba. Biće link videa u opisu. Onda gore imamo malo vremena da se izađe odavde. Evo ga. Dakle, ovdje ovako ova kućica. Uglavnom ovu kuću da ne pokazujem, evo ovako. To, gore nema ništa, potkrovlje. Ovdje treba da mi ušte zabagovalo ovakve stvari da budu tu i ovdje. Seme, pšenica, trska, drvo, neder, evo vidite. Kamen, drugo odeljak za pšenice, drugi odeljak za trsku, ovdje je zemlja i tako to mladice. Tu neke stvari onako bezvezne, ovdje za 30 levela začaran je svaki deo dijamantski. Evo sad će još malo 30 levela pa zaračaram još nešto. Za 30 levela začaran mač, 2 krampa, lopata i sekira. Krevet dole, imam neke najbolje stvari, 8 štekova crvenih kamena, 10 dijamanata, njih sam dosta iskorišćavao i tako. Ovdje ja začaravam svoje stvari, dakle tu je to, lapis mi treba, dakle on je ovdje. I
To je jedna mapa. Znači ovdje kao što vidite mapu, evo da vam ukratko pokažem, to je kuća, evo smo mi. Ovdje zatvaram stvari, ovdje je baza u kojoj smo bili, ovdje je jelka, ovdje je bašta, ovdje je tamo bazen, pokazat ću vam put, ima do svega, tamo je kamp. Onda ovdje imate jedan brod, luka i brod, ovdje je jedna prodavnica, ovdje je neka osmatračnica, prosto neke stepenice, gore se popnete i razgledate, a ovdje je restoran. Pa da krenemo vamo, imamo 3 stvari, restoran, prodavnicu, ovo, u stvari 4, i tamo brod. Znači ovdje kao što vidite ovaj lepi put, otvaramo ovdje, tu je neko za ove prodavače koji što radi tu, tu lepo sednite i jedete. Dakle, imao sam puno resursa ovog drveta pa sam sve od njega pravio. Ovo simpatično kod ove prodavnice jeste ovaj krov, u njega je uloženo 13 štekova ovog drveta, verovali bilo i ne, ali tako je. Vidite kako izgleda iznutra, ali s polja stvarno, znači nikako mu nije došao kraj, ja sam ga ostavio tako kupasto kao pečurku. I ovdje za bagova trebalo da stoje kao one ramovi za predmeti, tu da stoje hleb i ono sve neke stvari. Onda, vidite kako izgleda to specijalno sa strane, znači taj zid. Onda evo ovdje da se popnemo malo uz ove stepenice. I tu je krevet jedan, njega sam ostavio, to sam prispavao tu kada sam pravio ovo. I evo, došli smo do broda, oko koga sam mislio da ću se najviše potruditi, ali nije bilo mnogo teško. Tu vidite, evo kao kapetano, evo ga kormilo, kao kod aviona, jedan čest, jedan radni stol, i tu je ono glavno. Ispod stepenice imate odeljak za predmete neke dostavite. Onda ovamo tu ima kao, tamo treba neki vijesko ovdje, neki klub, tako nešto, ne znam nija što sam pravio, nešto je bilo u ovom fazonu, kao neki stubovi tu gdje drži oko kojih se igra. Ovdje ovako vidite, tu je neka terasica na koju se može izaći, ovo ne znam šta sam, nešto sam tu izlupao, sa staklom. Zato ovo sve ćemo najviše zadržati. Znači idemo ovamo i znači koren. Jako sam pokazao, bazu sam pokazao, sve sam ono pokazao, većina onda je pekara. Pekara je jako simpatika, zato što unutra ima samo pećnice. Ovdje sam stavio nešto smetilo, ovdje su kope, bile su pune lave, ali sad sam to ispraznio zbog vode kad sam pravio bazen. Onda, ajde ovdje da pređem, da vam pokažem malo ovamo šta se radi. Dobro je, kad to ste vidjeli, evo ga bazen, ostao mi je bazen i kamp, da, brže sam završio nego što sam mislio. Znači bazen, nisam uspeo da ga poravnjam, bilo je teško, nisam ni uspeo. I tako tu ovako suncobrani, neke tu ležaljke i tako, evo, glowstone. I idemo da vidimo kamp još, pa da pređemo na sljedeći svet. Neki svetovi ću preskočiti, nisu moji, tako drug neki došao kod mene, pa on tu malo igra. Evo, to je šatori kao neki mali, i onda tu da prespavate. I ovdje imate da sednete i da uživate, ovdje samo da palite vatru, ali ja ne bih htjela da upalim šumu, ne znam da li bi gorela, ali ne bih da rizikujem. Ovdje sam poravnjao sa makazama. Inače kamp, i tu ću da vam stavim link, to je jedna od epizoda također jelka, to sam uzeo od The Serbian Endermana. To je za mene lik koji najbolje igra Minecraft od svih koji sam video, znači bukvalno na svijetu koji sam video, nije bitno koja nacionalnosti. On po meni najbolje igra Minecraft i ne znam koliko dugo, ali stvarno on je jedan od profesionalaca.
ja često govorim da njegov svet na preživljavanju, još on igra na hard. On je njegov svet na preživljavanju, znači je bolji nego moj na kreativu, to sam ja pričao, a sada ćemo vidjeti i taj moj na kreativu. Znači sad ću vratiti na glavni meni, samo što on igra. Moj prvi svet, YouTube svet, OLB, to je od jednog mog druga i mene svet. Minecraft tutoriali, tu sam pravio ona vrata i još neku stvar. A što je bilo neuspješna, Lazar Lukić YouTube, to je njegov svet, neki laki svet. Tu se on zezao malo, Skyblock YouTube, to znate da ne pokazujem. Skratimo malo epizodu Skyblock. A ovo je Skyblock koji sam napravio, ne, Skyblock, to je svet koji sam ja onako, prosto igram, ne snimam Skyblock, ali to je ono što bi ja inače uradio, sad ću da vam pokažem. Ups, evo sam. Tu sam zabarikadirao da mi ne slome vrata zombi i trenutno noć, eto tu vidite neke stvari ovako funkšam. Ostrvo mi je veliko, uzet ću, ajde mač, ovdje izađu, vidi koga ima. Pokažemo, nadam se da nema kripera na krovu i tako nešto tog tipa. Od dole sam kopao, ovo je moja prva kuća, ako zgučena, i gore je terasa kao što vidite. Nešto je počelo da koči malo i onda vidite evo tu i tamo sam se ja borio s njima. Dobro, ajmo dalje. Tu je arena svet, moj svet na kreativu gdje sam pokušao da pravim neke stvari koje već postoje. Dobro, arena je mene jako zadivalo, nisam očekivao od sebe da mogu nešto ovako da napravim, ali ispalo je stvarno ovdje challenge, onako vrhunski. Po meni ima jedna fora ovdje, kod ovoga ovdje, znači dok se bore oni kao treba da paze, dok se neko bori, treba da paze na ovo ovdje da ne zgaže, ako zgazite to je onaj veliki skok. Evo, kad uključite ovo, podigne se od jednom blok peska, što je malo teže zgaziti ovdje u sredini. To je sad treba da stoji ovako, a kad počne neko da se bije, onda samo ovo isključite i tako da bude malo teže. To je neki centar. Onda imaju da začaravaju svoje stvari. I imaju ovdje odela, ovo pa topne. I s druge strane isto to imaju. A ovdje imaju kape, tamo mi je nešto nestao čast. Ovdje, ne, ovdje imate mačeve, sve, znači sve mačeve i začarani dole i luk. Dakle, ajde uđemo u jednu od prostorija, različite su prostorije, ne razlikuju se mnogo, ali dobro, ajde ovako, otvorimo jednu, uđemo unutra i unutra je tu torta, ovdje se spava, ovdje se zatvaraju vrata. Kao što ste vidjeli, ovdje imate hranu, baš onako raznovrsnu. I znači samo ono, tako to. Onda arena svet, zove se zbog arene, pošto je ona glavna atrakcija. Ovdje je McDonald's, znači MC je Minecraft, ovdje je Italija. Tu se kokoški skupljaju, ne znam zašto. Ovdje imate neki stočić, malo pesak, ovdje obsidijan i vidite kako to izgleda iznutra, tu sednete malo, ovdje naručite. Ovdje unutra imate tu da pečete dosta, ovdje nemate ništa. I s druge strane je potpuno isto tako i crveno-belo i tako dalje. Ovdje sam pokušao bioskop, samo što mi je jako mrzio da ogradim ovo i to neću nikako pokušavati. Znači vidite kako je to kvarce, ovdje samo sednete i gledate, ovdje sam se malo kako da kažem, šalio. Uzeo sam da postavljam svašta tu, čak i ove portale. I šta bi još mogu da vam pokažem, to su 4 stvari, ja se ne sjećam baš ovog sveta, nema valjda još ništa. Malo smetaju kučići se napolja, dakle idemo dalje. Wipeout, dobro, lepo svet, laki je svet, parkour, red, dobro, sve ostalo su skinuti svetovi, znači idemo
Leposvet, ovo je posljednji svet na kojeg sam najviše ponosan, znači ja imao sam jedan Minecraft pre ovog i taj Minecraft mi se izbrisao slučajno nešto je zabagovao, a ja sam imao svet koji ću sada da vam pokažem, znači bukvalno isti ovakvi, znači imao sam ono, ponovo sam ga napravio, stvarno nisam verovao da ću da uspijem, ali sad je još malo bolji, samo zbog ovog roller coastera. Da se provozim neću što roller coaster koči, evo ovako ću vam pokažem detaljnije ovdje, štala, tu imate sve životinje, dobro ne sve one koje pasu travu da izvodite malo, okolo čuvaju kučići, ovdje vam je, znači, tu kao ovo, onda imate stepenice, popnite se ovdje ugasite, samo što je trenutno nemoguće, to mi nešto nije uspelo. Ovdje imate ovako sobe do gore da se ne penjem sad bez veze. Nazad. I tu isključite samo ovo. I tako, to je Serbija na jedan trip. Da poletimo malo. A prođemo kroz ovaj tunel. Mračan. Znači ovako vidite tu je ta fora kuda se vozite. Razni blokovi, onako sunđer je meni jako specifičan blok, lep je po meni. Gore je jedan teren na, što sam htjela da stavim kao galaktički fudbal, evo ga i ovo ćoše. Znači ovdje ulazite ovdje ovako sa strane, uđete, tu ulaze ovi takmičari, ovo otvarate, prolazite. S ove strane ne znam da sam otvarno i zatvara se. Ovdje imate znavan plafon sam napravio onako, nisam mogao tribine, i s druge strane znači ovo je Srbija protiv Italije, ali ne znam koja je zemlja. Prođemo kroz ovo, vidite tu su golovi i ovdje je jedna zgrada od sunđera, što ja volim jako sunđer, vidite kroz tako da ne ulazim sad ovdje. Ovdje je jedna od vila, evo već sam iskoristio tu zamku, znači ono Serbijanova zamka isto. Unutra vidite kako je, mislim da je ulaz sa druge strane ovdje negdje ispod, da vam pokažem ulaz. Ulaz je ovdje gdje je zemlja, ja mislim, jeste, otvorite ovo i prođite samo dole, ovdje malo ću da poletim. Idete skroz ispod, skrenete i popnite se uz merdevine, eto vas ispod česta i evo vas ovdje. Znači dijamanti, smaragdi, jako tako kreveti, u zastavi Srbije. I idemo ovamo, idemo gore, to ću da zatvorim, neću sad da zatrpavam. Ovdje je ono kao pod vodom kad se vozite, to sam želao jako da napravim, ovdje su kao ovo što plaši. Onda vidite ovako, roller coaster je dosta veliki, jako sam ponosan zbog broda ono gore, ovdje isto prolazite sa roller coasterom. Sad ću da vam pokažem moju prvu kuću, mislim ne na ovom svijetu nego na onom, koju mi je brat mi je u stvari instalirao Minecraft i onda mi je on ono pravio, evo ga ovdje. Ovako mi je baš napravio, nije baš, ali dobro, ovako slično. I bazen tu, onda sam ja pravio sve dalje i učio se Minecraftu, pa sam poslije tek, u stvari, izbrisao mi se taj Minecraft, a nisam jedan igrao preživljavanje, nisam znao kako, a sad bi samo preživljavanje, znam da je nekako bolje. Ovdje je ovaj laser. Ovdje ne radi s dijamantima. Ovdje je neki sad koji sam htio ovako da napravim kao da ide ovo, onaj sad koji se klati. Ovdje mi je veća farma i ovdje imate sve životinje po 4 komada, ja mislim, svinje. I ajmo gore na brod, da ne pokazujem više, tu su neke kuće tamo po šumama, na drvećima i tako dalje. Evo ovdje može da se uđe, ovo je moja onako soba. Moja soba, tamo je od mog vrata soba, ovdje nema ništa zato što sam za njega ostavio da je napravi. I ovdje sam Lazaru sve zabarikadirao, to je Lazarova soba isto. Ovako. I onda ovamo isto. Vidite, ovdje ima ukupno 60 soba, znači ovako ima 3 sobe
kad tamo i ovako ima ne znam koliko, 30 valjda, 30 u ovoj koloni, 30 u ovoj, znači 10 ovih redova po 3 s ove strane i onda ajde, tamo su stepenice, da vam pokažem, popnite su za stepenice ovdje lepo, znači ovo mi stvarno trebalo mnogo da se napravi. Ove sobe još nisam završio, morate da priznate, jako je mučno da se završi, mislim ono stvarno dosta treba da stavite dugme, da stavite slike, da stavite sve ono, znači mrzi me prosto da završam sve. Onda idete gore i htio sam prvu klasu da napravim na ovome ovdje, znači da ugradim još video, ali to sigurno nikad neću raditi jer jako me mrzi. I eto, brzo sam pokazao taj svet i to bi bilo to od ovih svetova. Vidimo se u sljedećoj epizodi i hvala na 1000 pregleda, to sam htio da kažem. Vidimo se.